Azimio bokora wana Rero dingaritko lya Rero bwanyarako bogoikerana ime county ya Mombasa ase banyarako bagokora anene chi campaign ase chinsemo ao bagokwana ime ya nsemo ya likoni Raila nigatebire obomo bwazimio mbolene kerenga gyo goikerania amagani ao ya Kenya boigo Raila nigo amochiria serikali ya Kenya kwanza ase atebire nigo ya ireire ogokonga kwa obogimana boigo koirera ogokina kwa magori anene yebinto ao ime ya orogongo rwa Kenya Raila nigo atebire obomo bwazimio nigo bweriganiria anene elio goikerania okorobekana okonene kumorembe okoranyarako bokorekana chitariki emerongo ebere yomotenyoyo kati ya bali banyarako bagoikerana na asensemi ya likoni matakarua na boigo Kalonzo Musyoka oroboti oligo twaliganirie asenchire ya bene nere Evelyn Osero Obomo bwa Azimio la Umoja wa Kenya bokora wano muraibo mobo Raila Odinga omukonyo ye matakarua Kalonzo Musyoka egatia baraibande nigoritkoria Rero boikirana ime county ya Mombasa nenchire ye moyo gokoro musangirekano yo kwamereria serikali ya Kenya kwanza gokwana chinga kya umirana na bwatani bobo mobo asesemo ya likoni ime county yo nigo atebabuna oboibi asoba chore bonene bwo mwako etanigo bwa rokanete egento bagendrete korwania obwasio kuborokane. Wakifungua sava utaona vile kura ya Mombasa ilibadilishwa. Hapa hawakupata zaidi ya 20% Mombasa. Gokwana chinga kyecho mugavana bwe county ya Mombasa Abdul Swamad Nasir nigateba tibago chegokira chinga kya Kenya bagendrete gochandika. Ikiwa viongozi watanyamaza kimya wa Kenya ambao haki ya Kenya ni yao wana haki ya kuweza kuzungumza na kuweza kutoa dukuduku lilioko ndani ya roho yao. Chinga kyecho ni gabara ya ubekira naso musangirekano bwa masabo ase kanisa ya Shalom Miracle awase umuraibo mobwa Azimio atebabuna obomo bwombogendrete korwanira oboene na boigo obosibore bwa mo Kenya. Hawataogopi. Wako tayari kulipa chochote ili haki na ukweli ionekane. Chinga kyecho nigo abaraibande gati yabo matakarua na Kalonzo Musyoka bagania Kenya ko babatoereru na ko baenekeria buna weka baibe bakubarwanira eria maonchererio abega kororokana. Wacheni tuungane pamoja tusukume watu wa Mungu wawachiliwe na Farao. I want to tell fellow Kenyans, stand firm and see the salvation of God. Umusangirekano monene nigo bayoira sensemo ya likoni awasibagendrete kugikiria serikali ya Kenya kwanza anene usogo taikirania amaganio ya bananchi gokwana chinga kyecho Raila Odinga nigo amugikirio waziri boborendi we Kithure Kindiki na oteuna atago cha komogosani garage kogendra kurwanirira mo Kenya. Kuna yule jamaa anaitwa Kindiki ananitisha mimi adio Raila mpaka ajihadhari sana atuete chukuliwa tumesema katika katiba ya Kenya sasa waziri hana mamlaka ya kuamrisha polisi. Waziri hawezi kuamrisha polisi. Polisi iko independent. Sawa. Gokwana chinga kyecho Raila nigo amoche serikali ya Kenya kwanza askiriago tebabuna noko ngaina Kenya anina soko iyeria amagori yebinto ekerobogima bogendrete gokonga. Juzi walisema ati wataagiza chakula kutoka nje ili bei ya chakula irudi chini. Wameputulia ushuru bilioni 50 na kitu ambaye haitalipwa. Lakini bei ya bidhaa ambazo zinaletwa hapa inakuwa juu zaidi kushinda ile ambayo inatengenezwa hapo kwetu. Nekera baraibande bagosereire na otebabuna goika serikali ya Kenya kwanza ebege goikrania ariaganira saba Kenya gosonya taribo baruabisi. Hapa pwani wote muje mpaka Nairobi tubadilishe serikali tuendeleshe vyamba ili ndiweze kujiokoa ama namna gani?
Raila nigakora soko-ini kia bunana chikugenderera kuruanirira omo Kenya wika maunchorero abeire gakororokana imense ya Kenya erio kwene kia buna ba Kenya nigo bamete obogima bwororo. Yani wa Kenya ndio wako na mamlaka katika Jamhuri ya Kenya. Wanaweza kutumia hiyo nguvu na mamlaka wao wenyewe au wanaweza kutumia viongozi ambao wamechagua. Ngoripotere getaseni